tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to atore se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manumanawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Manatua, ta lia le learner's license po le lea I foi o se laisene ai whaingaluenga tu mau. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary I le Oceanic Cars. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu I au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O mawhai una awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O le amatanga o le nei vai o sa fou, whaatalofo elo tātu utino u, tala taulongolongo mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O le whailo inga te vai aso le sui pāle mia matu si tala le asfroile o mawai. Sa longo ina ia le ofisa sinia, o le ofisa so upu ni mtanga aruenga le pāle mia mara kāpeneta, le fionga iana nai lave iti ngātu le stufunga tu si tala. I le toe a mata o na whaamalo sia o le tasi o ta iala, I le lato au nanga. O le mua lea avatu fesiri tu sia ini mata upu, e fia fesiri ngi aide malo ini tali, ma ua le toe whaatanga ina ini fesiri atu si tala. E le anga I tonu I mata upu e folasia I whelo inga, I vai aso taitasi. O le umia whaateli ai tali o fesiri ele I whailo ina. Ai o le tūlanga fo I pe maua tali o fesiri le teime o whelo inga masani, ma sui o le malo e pe o le pāle mia, le fionga le sui pāle mia ma bin star, e le o mautu se tali. Sa whaia le whaasiri silanga le ofisa sinia ma whaate I aing, le vasenga o tu sitala, ai o taunu le fionga le sui pāle mia, mo le whelo inga masani. Mea no whai atu. Na tue la langa mai te ala tata tia. Te le rola pou tue review. Au la nganga le rana iai. Langa o le mele o mai tauina. Nini te tai seina fina ngalo tato au tu stala. I le mele fina o mele o whionga. Piwa pena le piwo o sai mai sa mato. Tanga luenga mo mato tau whainga. Langa whiona mai tau mai o sui. Sipi la nganga le na. E leise me o suia. O ai a folaulo e I mantara loa ma pe whaalo e tūranga. I e ma whai ona whaingo whiona se ese. Me le wha moe moenga. Ai le lea no te taungapa I te tonu. Salo le melo misi na info. Ya, lea pera no vetu. O pauna le mewa misi. No winga. Ya. Vena sa ili mai le ofisa. E o stato press release la solulu. E o stato press release la sofraile. Pe o pena. O ngā luenga tau te whiwa ai. Ya. Ya, pera no vele. E te sau no ne. Foto a inform nei. E masalo. Ya. Tā pena a tau poutoa.
te tātou te tāpena ele rumalai. Ia o luku whauroa. O ele iei ase vai aso o misi. O lo tāpena le taiala le vaenga o whaasara launga ma wheso o tainga. A le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta e whaatonu wholau wai. Le whaafoina o whelo inga sui o le malo ma tu stala. Ma ua mai o na whelo i eile au whainga ruenga o lea vaenga o le mtanga ruenga. Ma sui o le komiti whaafoe o le asosio tu stala ma le au whaasara lau. I se vai aso ele i mamawatu. Mo ta pena ina i se whaautuanga le asosi. E whausia mai manatu au nanga whaasara lau e se le tunuu. Ina ia tu ina atu i le malo mo lana whaatoa whala inga. A o lei whaamautu lana ta iala. O ia manatu matu alalo mai au wala ese o whaasara launga. O le awhiso swani ai i le malo i le whaatoa toina. O le ta iala e whaatonu tonu ai whelo inga le malo. Matu sitala ma le au whaasara lau. O le whaatau sanga utua nai a o se eile urua i tama i taipale mia. Ma le kāpeneta o le whainga malo mua le vanga whaupufai o le whaatua tua. I le atua sa mo utasi. E le i whao ngā ina le te iala o le avatu mua fasili. E ta pena i aise fina ngalo le pāle mia i le taimi. Sa ta tala le avanoa i le autu sitala. I teimi o whailoa inga e avatu ai so se fasili ni mata upu. E fia maua i aise fina ngalo o le malo. O le masina fau te sema. Mo tolo i ngā ruenga le whaamsinonga o whainga palota mo le suesueina. O le talo sanga e ave itua le tangi tau palota mai le itu malo. O whale ali li tasi. O le sfraile ua mawai, na wala uwaile mata upu le nei mo nisi o tāpenanga e ao na wha mautu. E pei o le talo sanga le vaenga wha upu whai e pui puia ia te tau o tangata. E fia a wai, lea ua talia. Ua talia i fo i male iai o se lo ia e tūlai. Mo le sui fai pule o lea pāti wha upu whai. Le tō whāna mula uru papali i sami leota papali i. Sa ave iai le polo inga po le sapina. Ina ia o atu e tūlai e mōni mau le mafua anga o le fia a wai. O le lātou pāti e ui ua ta oto atu i le whaamasinonga. Lana tusi e le fia a wai i le whaamasinonga. O le asfroi le foi ua mawai tau o lumanga le whaamasinonga. I le mata upule nei. E le i o atu le lo ia ua tūlai mo le fina wina. O le tali te e le tō whātu i loma tusa lani se lota la meko. Whaasanga le talo sanga a le hero pipi. E ui ua talia le a wai o le vanga whaupu whai le fina unga. I le mafu anga o le ato e ave i tua le tangi tau palota. Wa whautua ina ia le whaamasino sili. Le lo ia lo tūla i mo le tangi tau palota. Ia longo le tamaita i lo ia le tō whauna sa iuni sa polu. E tā ua lo na a wai le whaamasinonga. Pe ato e tau au fia i le aso tolu o te sema. O le lua vai aso ua tolo po ai le suenga. Wa whaatonu ina i lo ia i tu a wai. Ina ia te pena atu for sanga po submissions. E le ngata o for sanga e tali ai le talo sanga le na whauluina le tangi tau palota. Ina ia ave i tuala na tangi. Ai o for sanga foi. E anga i le mafua anga i le te tau wena ave i tua lea mata upu. O le tō whātu i loma tusa lancelota la meko. Na tau wā o ia le fua le hero pipi le no foa. O whale ali li tasi le palo te tele. O ia lea na tu ina atu le tangi o morianga o whātou sina. Whaala tua whaasanga. I le sui fai pule le tu malo na toi whiriwhiria. Mai le pano te tele. Le fio ngā toi lupe maui au tele pomu le nuku o na semo. Na whātulanga le wala uino mori mau o le tangi. Ai o ane i le aso le aso su e ai. O iei le au ta singa o whina ngalo le na tangi. Ma le na whaasanga iei mori anga ina ia toi whaasolo muri i tua le mata upu. O le au ta singa na fausia. Ina o iei fo i le whina ngalo le sui fai pule. E ave i tua maana mori anga whaasanga. I le na whauluina le tangi whaasanga i ateia. O le tau ave i pēa e pūle ngā malo mai lea taimi i lea taimi. O le porkala me whasoa soani o lo whaatu pēa i le malo tonga fitinga o nisi o ngase ngase. I atu nu mamau e pēo na whaia ia tonga fitinga i New Zealand ma intia. Wa whailo e le sui pāle mia le whailo inga te i vai aso matu stala. Ma le au whaasara lau i lo tātu o tunu. Le wha maoni ai e le kāpeneta e le vai aso na tenei. O nisi o ngase au inatu i whafo. A wasa i ngā tonga fiti. O na ele o mawhai o na whaia ni tonga fitinga i Samoa. O se porkalame whasoa swani o le tātu malo e peo na si le fia. O lo tutongi e tonga fitinga o le ngase. Ai tutongi e le ainga le pasesi o le ngase i le alu ma le toi fo i mai. E whapena fo i le pasesi o le tangata e tauto lua ina le ngase. O le ave i New Zealand o se ngase e peo na si le fia mo tonga fitinga i lalo lea porkalame. E whaalangolango ai i tātou i ainga i New Zealand.
Mo le vaia i le itu le tausinga o le tino, fale wha mautu ai maisi lave o tāpenanga, e pe o ta vale feo i ai anga i le whale mai. Sa fesiringi ai le sui pāle mia, pe ua le ala ngā te tau waiona toi ilo ta i ala o lea porkala me fesoa soani. Ina ia sila i se fesoa soani, a o wha mautu ai New Zealand se si ngā se i lalo o lea porkala me, alo tātou malo. Wha mawina no whiranga o lea la sila ia. Ia, atu te le, o te le ngā ia, o sa ili tonga whiti. A le pui puinga, ngā luenga tā hua le nā. Ina ni o tātou sila te le tūlanga le nā. A ngā luenga pui, se sila ia, o tele tau sanga. O mea i aisa leo le tau te, eo ai i o loa i o lo fua i tātou toma ai ngal pusamo. Ia, o le ae telefoi tala saratua i le tūlanga pusamo. O nei mea ai aisa na. Ia, le o mai ai le tāua te le ia tūlanga whama. Ia, a le ngā i ngā i o whai ngā malo i le nei taimi. Ia, o puipuinga. Aisa, tupu pea, tūlanga whama. Mai, o le nono ta inga, ia, o lapa ta inga i, o lewa o na whaatino mai tā ngā luenga. Ia, mai tausanga i tele, whai tele tino puta. Ia, o mai suka, ma le toto maulunga. Ia, mai sean mai suka. Ia, tupu ai le tele uis whama. Tui tasi ala kusiri tātou ngasi e mi whafo. O le sa i puponga mai le mālota noa. I le skimi le whaonga ai le au whisau whanga le nupi wha. E whesoa soari ai la se tupe vo le te tongi e whaise skimi vo nera ni medical insurance. O le ta oto le ni poti a komiti na i lau tau kapeneta mai risi kapeneta tausi sai. Le asa tausi sida i temile e wha au le medical insurance scheme le wha pia e whaonga i ai leo whaisau whanga le nupi wha matatala lau te litu. Ia, whaftai, atono e pea ono tau whai atu leo te lengo le tātou whontanga talu ai. O ngā luenga ia, ia olo ta oto i le minstau sui whamana roina, mai se minstau tupe olo elu pifa. O inae au mai eile ta upu i tutonu. Ia, ase sila le whionga le minstau i tal whengai o le melilei. Ia, o le me taunu whai. Peo le ngā, ina ni maoluma sautara. O ia nā o le sui, tau mawhai. Ero ia te au foi le tofinga palmi, se fio me le whionga palmi. O le tūlanga o te otoa. Ia, o le tau te le whionga le minstau o ngafa manwaenga rea. Ia, ilona lava fingalo te o mailu makapeneta. Mailu makapeneta tala noina, ia on tātou whasoi foi le. Le whionga le sui pāle mia, le whionga toi lupe maui au tele, paumuri nuku o ne semo. I le luas furu tau sanga tano na whaatino, le tau tuar whalaptonga le tau manga mo e pupua ngā tia, i te tonu o le tātu tino upo le Samoa Victim Support Group. O se tasi o pine wha mau o ia tau sanga i tele o le na au nanga, o le avea i nei o le masiofo le tupu o salesa le tonu, o Queenie Camilla, ma whaatina po le patron o le whalaptonga. O le whailunga ina ai o le fitu se fitu tau sanga, o le soifua o le tupu o peretania i le vai aso umawai, na wha mauina ai o se tasi o wha ilonga tā ua o ia tau sanga i tele o na soifua, o le avea o lana masiofo, ma wha atina o le tō manga mo e pupua ngā tia i Samoa. Sa asia Camilla no whanga o le tō manga lo wha mautu ai wha nau wa sa waina, a o iai Samoa ma le tupu o sa lesa ia o ke topa, o le tau sanga umawai, i le talaina leo le fono o malo le tau pulenga, ma le la urua i asia singa tau aloa mai i Samoa. Ua mamori wha manuianga mai le pelestene man wha laptonga o le tō manga, i le atoanga o le fitu tau sanga o le soifua o le tupu o sa lesa, ma ua mamori ai fo i le lato whaaftai, i le masiofo o le tupu, i lona talia leo le avea ma wha atina o le tō manga, mo e puapua ngā tia i lo tātu o tino. O leo watoi wha ola tia mai i Samoa, le awhionga i le pāle mia sunga la aulia le mali atoa leo wa tea polata i Valfosi Smith, ina ua manuia sa i ngā tonga fiti, sa tu ai lo tātu o tino umo New Zealand, i le umi e vanu vā yaso. O le stona ina te nei na taunu umanuia ai le lato i le ea ma le opea i le ala, o le whionga le te tai o le malo malona whaletua, i le malai wa lele whaavao malo i whaleolo. O tala amatei o le nei vai o safou, soifua. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suwi ale ngila ura ule kio.
Ae vai mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa. Vevela a. Lewa tula mai le tātou temi le wanti le nei a fiafi luas furu minute wa te aile tu la fitu. Ia ma ole nā whai na whaafonga le tātou te ruu se whapoponga. Ia ole toi whaasalawino o tātou tala mai Samoa sau nia mawhanga nātu. Ia ele tō whautanga vai a tipi o tanga vai o le sui. O Radio Samoa lo whapenana tu whaatasia tātou tala. Ia mo lau whaafonga mai la mawhoi le aso ngafua po le so. He pa ile aso whareile vai aso te tasi. Ia matulanga pe ona ia le tu fantasio tatu talo melo tupu lo fanua le tatu tenu ile amatanga niva yaso ia mai sit fa ngor va yaso mena tupu ia u fa pena na longo pu ia le tupa ia mo le tomu malu ia ile amatanga niva yaso fi amnga pe ona masani ai ia alinga te foi leo le motu mai o tatu mo le taula ele ma fai lava ona misia te tatu ia tatu tala pe ona masani ai o ese mai ni yaso pe ola so o so nginga pa kaua fo ia singa me Samoa e ke loa ngi ke biar ngi ya ele pi o so ia sa ia polale me tupu to nu ia politato tenu ia umangi le lua de kolu ma singa fa ko a e loa kwa sila fie tato o temile nei o le ala vale me tupu Samoa le temile vale nei mfaianga e makamaka ku ia ya e mfaianga e loa ile temile ale nei ia ona o le malosi o tulanga pi ona ia ile te konosi le we tato ia matulanga pe ona iai le nei fuivanga la fiafi la te mo sisi fa popongo tatu tala na mai Samoa ile aswa taiao ile lo famranga le o le tu te ile lo marsai fu il town le tu la valo se male tatu por kalame se vainga le tatu tala le tau le ngata falo le ngata falo le tatu tinu markalena finga faiva report mai ofisa va ai tau yo kilani fanga solo ye yo fufuanga ia ole matanga neva yaso mai se le tulanga ia ole o ngata tonu male tatu wanga tu le fai unga neva yaso ile sola vai au kilani le fa mawines fulu mar valu te kiriro na malu su mar falo na vela fa tu ngai mo tatou langi le leile tano le mo tatou le so mai le vali taiao avoli ia fa pena fo ile afia fi mo sina te miti sa vali ai ia ma fa fo sina fa malu stino mai fa am ngalwenga anso ataiao le fa mawines fulu va te kiriro na fa fana fulu mar lu na malu langi le leifo le tulanga le mo tatou le anso ataiao pe ona ye fa nga solo tu le anso lulu fulu fitu te kiris fulu na malu ia pe ona ile tano le mo tatou ile amatanga ole nei foi vaiaso. Talo le tamo le tanto tunu o Samoa. Tau whātau tau le tanto talo le tamo o Samoa le telo teimi. Ia a whapeo na sa whaisau sa we unga le neia fiafi. Whaisi malo losi o timunga. Ia mai seo le ta whenga pe o na fie le atu whale alili. Ia lo winga ia mo mia rama fo le saunga le bu o tātou. Tātou tāpena pena inisio vaenga. Ia pe o na ie le saunga le bu o no o vai teimi le nei. Wanga tu tātou vai teimi leanga. Ia marosio timunga. Ia maletitelo ta whenga a maise ai. Ia e ono whapena ona whaina i tātou i savili. Ma matangi malolosi ono le tulanga lava leo le tau susu. Ia o tātou wanga atu mo le whaingo te sanga. Tulanga lena le le tau Samoa le whailo mai nefia fi luas mo le valu tikiri. Lona vevela luas furuma le lima. Ia lona maulalo pe ona iai. Se mai le tulanga le tātou talo le tau ngata i whalo le tātou tenu au kilani sua le ngata i whale ile 7 minute te ale tu le vanu le tau mau mali atu ia ile 15 minute te ale vanu le poa na nei o ne hanga le wha mawina lua sumar 5 minute te sumaritasi sua ngata i whale mau mali atu ile lua 15 minute te sumaritasi le poa na nei pe ona iai manu kau hets 7 minute ta le sumaritasi sua ngata i whale le tau mau mali atu ile 5 minute te sumaritasi le poa na nei va tasi marangata i whale o mori vai pinti le wha mawina ile se 41 minute te ale tu le sfulu ia sua ngata i whale mau mali atu le 5 minute te sumaritasi ile afia nanei. Kalena whainga whaiva whamawina langi leile so taiao a so lulu a so tofi mana so freile ia le FMC vangale le mana ia mata ngofie le tūlanga le ngata i whale peona iei tātou ai. Bawa so wawanoana mala aule na iu ainga a mese lava fwoi tātou ainga i whale a lili whanga solo atu nai vaanga le nā ia ma so se tasi lava fwoi ina ia tāpin pena tātou ma matala tātou aua
ni ia faina se soifua ia po ani si vaenga e whaalangaina ia ile manolosio timunga mese o tawhenga pe ona iei tātou ile amatanga o le neva yaso o le tituratu nai lunga o le tātou penga te whailangi ia ma le manolosio tawhenga pe ona iei le tano le tau mo le tātou tunu o Samoa ile amatanga o le neva yaso tala no tau mo ngati whala o le tātou o tunu ripoti ma le ofisa vai tau o kilani. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua maea o na tofi fale o nuu. O le isi lea winga o le upu. E le ai se nuu e whaalolo a vale. Ua ilonga le matai ma le mea e nofo ai. Ua maoti fo'i le vai liu e tau talai le matai I upu fai tonu o le nuu. Ai fo I taimi, e si ai upu ma fesilingia tūlanga o na ua lei loa e matai lau tele, I la tau e whaaululu I eile nuu. Ua tele swinga ua ali mai I fale o nuu I nei aso. Ua avea le whaaloalo ma mea ua lei loa ai le vā whialoa ai. Ua tau mo whai le toa tele fatu mea le sao, ina ia te ena ai le whaavae mai ana mua. Ina ia mawhai o na mauaini o lātou tūlanga. Ai ua ngalo ia I lātou ua maea o na tofi le fale o le nuu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
te mimitsa lava sai pipilo imoa. O te tau ave o e waolo upa asino manga. Si o one pae pae, malo vai e pei ole aisa. Ae wha paolo ele maunga ole atua. O te mimitsa lava sai pipilo imoa. O te tau ave o e waolo upa asino manga. Si o one pae pae, malo vai e pei ole aisa. Ae wha paolo ele maunga ole atua. Ola si fonga bantongo fiur sunga ya sive vai nga wale si manisi no fatunga. Taurunga tuele tautua le taufa siava atori tu pe amal tanto proclame le na. Ya ole mau fa samo moni ila matango le neva yaso tanto o mai ile lofa mudanga le leyo le atua. Tala titi la forfito le temi masani. Fabrianga las fana mla soifua tolu fitifitu tasilima iva tolu le tanto leina le otana tumo epe fa le solo waso soifua po le waso fana. Ya ona eval aumele ya tau le tanto leina na umatala tolu fitifitu tasilima iva tolu. Ya pe fa se mai foi lungo le tanto Facebook page mo le tanto YouTube channel. Ya le ngata foi le tanto email o le on air at radiosamoa.co.nz. Mo le familiang le aso fa now talo fa le tanto vala malor se fu moria. Ya lo fa sunga sau malo se ko mane no sunga. Ya sa no mai. Pa pe tele lava mo le no o le aso fa now o le tali. Ya molipola pili ta ele bila o le so ato ero na tol su mal fitu tau sanga. Ya pili a fai e fa fonga mai fa malia tele le tu e lo wa soifua. Wa te talo fo i le tu e fa nga pea no talo bo. Ya male ainga male fa na mo le tu e ilana nga luenga mo aso i luma. Ma to mulia tu fa malianga mai lutina ma nei fa pena yo tu fa fine. Ona uso mo lato ainga, ma lato whanau mo loa soifua. Whamania tele le tua tātou whiro e steimi. Whaaftai tele sau mo le wanoa, whamania le tua i o tute to e nea whiawhi whaaftai. Whaaftai manuia tele le aso soifua, wha soifuia. Soifuia. O le tātou leina leo te tala mo e tolu fitu tansilima iwa tolu pe whapeo le solo waso whanau po lo waso soifua. Ia na ua matala atu le tātou leina. O le tātou imeli leo te rumai e tau. O le whamurianga le aso whanau mo mafa vātau. Alofa anga mo le tina pele ia mafa vātau. Ia manuia lo waso whanau tina ma tau te alofa tele ia te oe. Ia lofa le atua ia fua i maini aso se tele ina ia tātou mafuta i pea. Alofa anga mai au whanau. Lata 40 Chain Villa Ropati. Sose tamava weli ma lave. Ya mau grandchildren Carol, Hunter, Chero, ya Mariko. Lata 40 Chaina Villa Ropanti Sose Tama Vaweli, ya Malave, ya mau grandchildren uma pe ona ye Carol, Hunter, Jeffro, ya Mariko of Marle Famarianga, olo waso soifua, ya po olo waso fa nau le nei fo ya fiafi, ya maruia tele lo waso soifua. Ala whaanga la wale nei o le tina mai ele nei fo ia fiafi. Ia manuia le atuanga o le fitu se fulu ono tausanga mo le tina peleina o mafa vantau. Ia fua i mai le atua le malosi maniasu se tele mo lo wala mam ma tau te alofa tele mo oe. Whaafetai mo mea uma ua e whaia mo lau whanau mra ainga. Ia manuia tele lo waso so i 14 happy birthday nana. Mafa, we love you always from your children, grandchildren, family and friends. Ia pe ona yele familianga le aso whanau. Ia po lo waso soifua ile nei fuwanga ole a fiafi. Lelei na palona ne waso whanau le utanu me tau se isia kia kulungo le tātou wanga lea lelei whaftai le whatasi mai. O le tātou whamlianga na le aso whanau le utanu me tau le lofa malanga lelei o le tua.
Ia, male tautua le Radio Samoa, wala wa foi whamurianga mo aso whanau maso soifua, mo i lantou wa aulia mai lea soto wa aso whanau. Ai awha peo le solo wa aso whanau, le mo aso wa vanona wa episi. Anga leile tua, ia mawhawai mwhapopo ni siam se tele mo oi. Ia, wala wa foi mawhtanga maainga manai whanau. Ia, meiso i lantou pi ona whamuriene lea so aso soifua i lungan Radio Samoa Sflima, Iva Tolu Amo. Mai le pulenga malau whengalwenga Radio Samoa se Sflima, Iva Tolu Amo. Manuia telo tu maso whanau maso soifua i le so talo i le tua. Ia maua pele ola maua le malosi. Ia whapenana au nei pia mangadu lua i pia. Ia pe ona iei le whamuniango le aso whanau. E meser manuia o nei ainga. Mai le pulenga malau whengalwenga Radio Samoa Sflima, Iva Tolu Amo. Manuia tele o tu aso whanau maso soifua. Christina Sipaya Sua. Ola utaleni au lofa tu mo o umalama ile nei fo yafiafi. E
E ala na si fonga matango fio le tamaitai e Christina si paia sua ma le pesele na o la utaleni. Au lofa toi mo to umalava waulia ma le so te waso whanau maso soifua ma le tanto por klame e a pei ona iai. Whatalo fale tanto por klame nei woma nei paanga lo mafuta mai le nei fui vanga le fiafi ma le tanto por klame. E a miseo le tautua le Radio Samoa se furulima i vatolu a mo whatalo fa toi mo to umalava whaamtaile whaatasi mai le nei fui vanga le fiafi. Amelia Mikaele Malorso Fumaruia, Christina Tanuvasa, Faftaile Fantasy Mai, Patalo Fatu Yasina Leo, Faftaile Fantasy Mai Lea, Fiafile Ngata Foilia, Patalo Fatu Ya Raito Sifa, Malorso Fumaruia, Raito Faftel Fantasy Mai Lea, Fiafi Famoy, Nemanuia Oe Male Ainga, Yabese Foi, le Totelo na Woman Paanga Pion Maumai, le tanto por clame, ile Nea Fiafi. O e si la fia me fatino e mafaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o e sira fia ma fai na fatino ni si o fuafuanga e fa nga ile equity o lo fale a woni e misiere por kalame o le malu I fale ia fia fio soruru taitasi le se fulu e te aile fa o le a e sira fia ai au wala e ma fai na e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa nga ile equity o lo fale motu e fa te wai se isi o fale le por kalame o le malu I fale ia fia fio soruru va yaso taitasi se fulu e te aile fa. Via maua sosa, Omega ka, dia maloi moa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. A whaiwa umala dei tau sangai tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala diti sao se awanoa in teo no manu malo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash le tu ainga I Samoa. Ora mawale ole awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi ode e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo ainga I Samoa, e ia inga ole nei whaabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leo tula male tanto temile wantis fulono minute tale valu, ya se etal proklame mona e tanto silanga tale valu, ya ole tautua masani sungon whawhianganga pasta poni fon team ole tanto proklame, ole tutu ule upenga ile loloto. Tanto silanga leo tenu mai e tau free whanau lunch, ua tenu mai le nefo ia fiafi, mo aingo au kilani. Fa mau fa le ia so fa pitoa nei o whanau community lunch mau fua le me aito mafavela tau mafavela o le ti vevela fuala au aina lava po tatu second hand ia moenga ma le tele o isi mea ngā mo lo mauta mau foi le face painting ale whanau ele aise tupe whaanuai I nei aso wa te peneina aso sa so lusu martolu November mai le afa se furu marilua I la woli se ia pa ia le afo le lua I le afiafi. No whanga I whai ai East Day o Reserve Event Day o lava whai a ile ka paka. O le nei emisia ne tātou wha a marianga le nā mo le free wha nau lunch pe o na iai ile nei fo ia afiafi. O le wha silsilanga mo I lanto uma e tupunga mai a talataina nofo mo I mai tua tuinga mala talataina e matawhanga o lutongia le pata. O loa lala I Samoa, Amerika Samoa maso se tafor kelope. Le awhaia le tātou tala noanga lona lua o le venue po le anofuanga o le Church Unlimited Cafe na I le toluanga I le 5 Teata Turo. West Auckland, lua sumaliva Novema, lua olo 5. Aso tona I le sfurumare lua I la woli. Mātou te wala awantu I le awa ma le whaanualo, I le paia ma le mamalu yo o tautulanga whaalupe. A fia mai matala mai a ao. O lou le awai mai o le ale whaatari ai fufuanga le tātou ainga poto. Mo se whaafesili whaafeso tai mai le telefoni ni usila nei, o lua fitu, whalua o, tasilima luono. O lua fitu, whalua o, tasilima luono, po le telefoni au se tali o le o whatolu, lua varuiva, iva lua, iva fitu,
o whātolu, lua valuiva, iwa lua, iwa fitu, sainia tala taina, valusia tala taina, le ala I sala no William Palmer, tuinga mala va lotu tala taina, I po ono sa I Palmer, o lo sainia le tātou whaasile silanga lena, I le nei fuivanga ole a fiafi. Leisa tātou whaasile silanga, a inga sa lua whau mangiangi, ma tau te whaatolo watu I lau whaafunga anga Samoa tulou na lava. Ai whaasino tonu le nei whaasala launga. I le mafutanga le ainga sa lua whau le pito nu o tawhito I mangiangi, o le awha tenuina le tātou whorutanga. I le aso lua sefuruma le lua masina sumaritasi lua o lima, aso to na I le vai aso nei le itu la sumaritasi le taiao. Whaia le I le moto le tete I fono a fionga pa ia tea, whaifua la whaele, ele tuatusi le numela se fulu pe sano place I Otara. E tala noi nei le tātou break up e whai uiai, ngā luenga le netu sanga, e mana o mia lo susumai, e whaali so whina ngalo I le aso ua ato whaina. Whawhetai lava se nia le tete I fono, male launa wa fono le tātou whaasila silanga lena I le nei fuwanga ole a fiafi. Mole mamalu o matua umo le masina wa aie po le Certain Parker School, o le ata oto ia upa ia mamalu Samoa, o upa ia ua uma o na tofi. Ai whaasila sila atu I le awa tele ma le whaaloalo e te tawai, o le a whaia le tātou whorutanga mulumuli o le netu sanga, I le aso lua, aso le ata ao sumal valu masina sumaritasi lua o lua lima, I le afa o le whai le a fiafi, whaia lea I le a onga mo le wha moe o le whanau le tausanga fau. Ai maiso o ngā ruenga whai o le netu sanga, e talo sanga atu ma le loto mawalano, e mana o mia lau awai mai, ona e tā ua tele nei whanutanga. Whamaruia le atu e whi au mga ruenga o le nei aso whaftai sunga ne mia ma le malu I whaia onga masina wa aia. Sainia le tātou whaasilasilanga le nai le nei a fiafi. A kopa I au kilani New Zealand, whaamolmole wala au ma le whaanoalo I tama ma teine tuai uma. Sa ha o tauina le kolisio a vele o lono nofo mangalu lua I au kilani. O le a whaia le tātou whanutanga munu o le netau sanga, aso to na I lua sumale lua Novema, e leitu le tolu, nga I le ono I le a fiafi. Nofoanga le youth flying manukau I le tasi whalima St. George Street I Papa Toetoe, whaamolmole, whaamalolosi mai, ma tausi I le taimi ua whaatulangaina mo le whono. A lofa le atua momoli I ailo o tau soifua, maso mātauola, whawhetai lava le prestene, ma le ofisa a kopa I au kilani New Zealand, o loo sainia le tātou whaasila silanga lena, I le nei fuivanga ole a fiafi. Ia, ona ia tātou whaasila silanga o mana le ua, tanu mai e tau, ma le tautua le Radio Samoa Sfulima Iwa Tolu Amo, ia I le nei a fiafi a ini si vaanga te fia malamalama atili ai, ia mwhai o ne bara mai le tātou leina o le lua no lua tasi lima I vitolu, lua no lua tasi lima I vitolu, ia ma tala noi le tātou ofisa, ia la le I whaasila silanga pei ona masaniei le tautua. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vitolu amo, se kia Radio Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaongaire e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire e kuti o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua, Lincoln Road Henderson, te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe sota mai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfuluiva, mo I la tau e sfuluan tausanga malunga atu.
whapea matui pui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo sau wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Lewa tula mele tātou teimi iwa minuta na tāle o li tula valu. Awha peo whaafonga mai o anga le leile atua i o a ao ili fofo ina o le ngase leo le ngau. Ia ona whaafso tai ane lea o le tamaitai a Amelia Mikaele. Ele o lua ono iwa fitu, valu ono, valu wha. O lua ono iwa fitu, valu ono, valu wha. Pia awha peo oe le leite le lua au. Ia ile ngase le na ia o le ngau. Vala auane Amelia Mikaele le o lua ono iwa fitu, valu ono, valu wha. Ile ava male wha aloalo. Ataro fatu tahiri tuina, whaftel fata si mai man reua le nei a fiafi. Ia le ngata fo ilia ia kopo eti ma lolo se fu manuia. Tina ngā wang ma lolo se fu manuia. Tino malu le mafuta mai le nei a fiafi si osi. Alo fatu whaftel fata si mai Christina Tanuwasa. Ia male tanto por kalame. Money
Leo tula mele tatu temile wati walua minute wote ai fo ile tula valu ya le fo wa fatasimaile sunga li fafianga Pastor Poni Fontia wana fo ni tatu por club pe na masani ai ya le tao le valu ya fio sunga fua o va yaso te tasi ya ya ne lau api malau peni ya ma so italani lau telefoni ya po lau a leitio ya na vaenga ya nga mo oe ya au na ye lau api malau peni fa mau wai ia nei vaegele na so soni ia mo au sa ini ilinga le nei fu vai teimu le soifuanga ua tato ia yor melea usi mai fa fonga fa popongo le tanto por clame ia o le tutu le upenga ile loloto. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Wana o
la o oe lo umana o only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Ia la valo swafa le tu te male alo malenganga pa ia. Ia la oe mai o mantu loto vi atu ma fa manu atu o mantu loto ne fiafi. Ta watu lo le lei malo fa maoni. Loto singa e mantu ne aso ato. Fa te telele tua. Ia vi ia lo swafa e fa vau. Mantu o mai fo le fiafi le tua mantu te fia manuia ia to ela ia o fionga pa ia. Mantu atu mawala watu ia to e tamasi e fio mai lo lavanganga. Te whau mai le mantu mtaupu le fiafi. A mateina oe whai wina oe me lava le nei po. Talo i lau whaunga le whalongolongo o tangata la mantu mafuta le nei fiafi. Whau mai fo ia te au lau me whengaruenga au auna ia to e whaialo whinangalo. Whau i me la mantu whaia iei wai me ma waso vi inga lo mātua tua. Vi ia oe le tua le fiafi. Whaafte tele ono Yesu o mātua o lau tuai. Ameni. Watalo whātu sa mo le fiafi lau whasausaunga. Le swafolo tātua li i whapilpilo Yesu. O te whatalo whātuai, ia to le fiafi, pa ia male, mamalo si o tātua tunu pele Samoa, mai lau fo iona tumtumu se yo iona i maunga. Ata alo whātu male ngang whāloalo le fiafi, swafo Yesu le tātua li, lo tātua whaola. Tātua Paul Kalami masani fon leo le tutu ule upenga le loto, mai o stetasi, nebo tātua mafuta le nea sunga fua. Au nātua e folto, au nā le poni fonti, mi ia lava le tua. Ata alofa ia wauna le tua ni fiafi ringa te fui lea. O nai o tātou tua sinsina. Ta mama tina maa tua lo tāpo i mai le tātou ngā luenga le fiafi. Ata alofa foi e nisi o lo i tono mauta ngase o lo mafuta mai ai ringa te fui lea tono o pui. Le whanga luina lau whenga luenga le fiafi. La autou tiute o lo whaia. E le nei foi fiafi se o stemi mana vai famni atu le tua ya te utou fata alofa ele maves eso le malo le tunu o lo tapi tunu es o lo maua malta to por clame lei fata alofa ya te utou le swafo Yesu tato li malta to faola e bonisio asia si mai o kilani e ono maftanga ma fala blave fo e o nei so fuanga fata alofa ya te utou ele nei fiafi. E voi nisi malanga mai Samoa, whakatoa whatalo whai atu. Tau e voi nisi o sauni ni malanga mo Samoa, e a whamria le tua i whinga malanga o lo sauni ati ai. Whai fos teimo mua nei o lau whafonga mai le tātou por klame nei o le tutu lau penga le loto, whatalo whai atu o nei fiafi, swafo Yesu. Whatalo whatsunga ia sau, manga luat fo nei fiafi, vi ia le li, whamria le tua ia sau, mele ainga vi ia le tua. Ia o le maliu mai ma tala mai fui au le tātou por klame nei o le tutu lau penga le loto e peo na masan iai ia la tātou sangai foi ma tātou mafuta ma tātou tel noa tonu foi o le tātou pule laa nei o le a wala toi foi se upo o le tua nei fiafi tātou te whalongolongo ai ia vi ia le tua whaftai foi le tua ili whaamnoina ma le sauni o nei au nanga Taua le Radio Samoa. Foi ona mo nei
pule la matango fie. Folfola ai pele upu li tele o teimi le ngata o au ia nisi fo i o auna. O lo o to va mai ia ma whaile ngā luenga. Whamni at fo ile tua inisi o whaile ngaino la tua aso i fua le nei fo i vai aso. Me se fo sunga le ia ile o afso swani ia salima i tuale ia whamna tuina fo limas fulu se aso le ele mao tunei ia vi ele tua whamni ele tua ile sunga ile o afso swani ia tu sai mleanga leo le tua i te usanga i limas fulu ia le lei. Whamni ele tua ia toe ia maulalo ia malwhanau ia le tua. Ia, ala maia, tātou mta upu nei whasul solo. Tātou tal noa i pia i le fionga pa ia le tua. Whaua wina o tusi ngā luenga. Le lava tātou te ia i tusi ngā luenga lona mta upu sumal tonu. Awa ili tai lava on mai ale mta upu lea. Salona sfulu lua ia whai upu tātou tal noina. Al te leo le vaanga le tuto e loa ile umi tātou tal noi whai upu ia le vaso lente nei whai upu sumare lua o le te leo te mawa inga ma le sosia tātou wa o ina mai ai le nā fo imta upu po le nā vaenga. Whai wal tātou tal noanga tātou mta upu le vaso lente nei le tangata le o pa Yesu, pa Jesus. O e lima le siona i ngoling tātou tal noa le tāua tele o ia foi to inga tangata e pe tawemu i le swafo Yesu ma le no fo mfa ingoa e le ingoa o lona winga o le ingoa pa Yesu o le atali o Yesu au nei upu ele o se upu e loa ilo lato ia lona langolangoina po lona submit ia o nga Yesu le pe o se whaupunga tawemu ia len tatu foi tawina mai le fai upu iwa por sfulu nei fa mai ia len fa tu i polo fa malai atu ia te ia ma fa pe atu ia ia le apostolo ia te ia o lunga ia te o ele ao le li ele fai po sumal tasi o nuinga na fa punga ia o ia te o ele malai ia tatu fai tau ia tatu fa longo ia le na ta waso ai moni na yaso mosina teimi ia fa manatu mai fo e tatu le na mena tupu ia paulo lava ia na whaatau so ina o ia le tua, ina ia saulis tangata. E te talo mo ia ma te tai o ia, i le malama lama o ke riso Yesu, ia po le lile o anania na walawina e le tua, ina ia sauma Jerusalem mai alu, e te talo mo, ia, mo Paulo ina ia tue pula, au saulo leo le ngō saulo ia, le na pupula i loa Paulo ia ma, loa le malam lamo Yesu, malu lo e whaile whina le tua, me tonu ale le utupu i le ula le. Ia le na tau fia le alu o le whiaua le tua. Tau fia le awala e o atuai i le upo le tua i le sui konsula le na tātou talanoai. Ai, o le lana tau waso le lilea. Ai na toe whakupula ina. Na nuinga ia tau atuai fo i le li le pongi sāma le tau waso whaile ngangana iai. E na te mana o mia ina sesi taitai. E taitai ina o ia i le malama lama o le li. E se la le taua, nana whai ua le tātou tau pule waso le na tēnei. Whapena hoi tātou. E te mi tātou te tau waso whaile ngangai. Ai tātou te mana o mia le upua le tua. Mana o mia le launga le au auna na e te ngalue ai. Mana o mia se taitai. Se taitai e alofa moni a toe. Se taitai whaile nganga. E la unga sa o atu ia to ele upu te manu iai. Whapupula i o matata waso whaale nganga. Amen. Lena. E te le fo isa o ngama se o onga tatu te maua mai ele tau o le mea. Ne ngatan tupu ia Paulo. Tupu ia pa Yesu. Po e lima. Pai fon tupu ia i tatou. E whapupula ina o tatou mata mai le tau waso. O le tele o meo le neilo langi e ngasu tatou te o lai. Whapongi sa ina i tatou. E le ngato tupua, a le tele o onga se, o lo whaatau o soina, le tele o tangata, o le laulangi a mise a foi tangata Samoa. O le whai upu e sfulma le tolu e o i le whai unga, e se foi la le tāua o le foi vaenga. E tātou te wawai la e le whai upu e sfulma le tolu o le mta upu lea. E o i le whai upu e lu sfulma le lima. O i le ana
na launga ia Paulo i tono Antioka. Ele Antioka fo ile na amata mai ele fainga malanga po le ele kale sia le na wina mai esele Antioka le na Antioka na i Suria. Antioka le wo ele fainga malanga o Antioka Pisitia. Ia po Antioka nga i le tu le alu nga i le tu Asia. O le fai upula sumal tolu fa pelon fai te wina. Ua tu wa atu Paulo malana au malanga i Pafo. Ia lewo ese mai i Kuperu le sa iai a leo fa mai wo i Pafo. Wo i la tau i Pereka i Pafulia. Ua tu ua fo i la ua Ioane. Ua tu e fo i Jerusalema. Ta ua la le fai upule a wana pa wale me ta ua le i le fai upule i nuu ia. Le ua ese mai Pafo. Lua tu i Pereka, Pafulia. Ai alu ese ai loa le li ilea na to tolu ai le whainga malanga mai le amtanga. O ile lilea o Ioane Mareko, John Mark. Le li ilea na tu sia muli ia le evangelia a Mareko. Ele o ia o se soo, ele o ia o se apostolo o le to sulua na walawina Yesu, a o ia o le tausonga o le lile o Panapa. Po ia e sau mai Jerusalema alo na inga tama, i Kuperu i le aileana a mata ai i ale folfolaina o le au po le savali na o male malanga lea to tolu. E la le li lea o le la na sawa mai na mai Jerusalem i le kalesia mai e whapea e o ngā i to tonu o le kalesia i Antioka lea i Suria. Ai avatu ai ua filifili le uli ia o Paulo mpana o le ala avea le atali fa le nganga le whainga malanga. Ia i fo ufia oso, po ufia mana o e sau. E a fo i o mana o ina ia sau e halua i le malanga, po ufia awa i le malanga. La Lena avea le la na oso i lo ile vaa ia le lilea ia malu i lo le mela le utupu mai o le utu e fie foi wala ngona le he felt the heat of the hardship ile tulanga o le whaingta o le whainga malanga ua pe fo le folinga mai ua whaalongo atu le e whai asina vevela ai mesela o le na ui i tutono Kuperu o Kuperu la le ai ei lesi o na pito ai la na va aia i ai pena taula ngona i Ioane Mareko tutono Kuperu le ai e le whaingofie le ngā luenga whatalai o i fwela le tātou te loa ai le tāua tele au tele i alu wha missionary. Just make sure that you have courage. E lo to tele. E lo wha malosi. Mai te tā pena mai sa uni mea whaingata o le mission field. Le la uo, le masalo, e fwini mea whaingata na tupu i Pafo. Ia le ngata fwilea. O le la uo o atu le mea ta o Pereka i Pafuli. Afa mai, ai tu ua i loa le whainga malanga e le lilea. O Ioane Mareko, ai toi foi. Ele toi foi a ngai i Kuperu, ile aingo lontama, ai na foi i Jerusalema. Ile mela ia le aingo lona tina. I foi la. Na tupu ai le whawhita au li mulmuli na ua. Ta pena le malanga lona lua ale auli ia o Paulo Mapanap. Te lila ino o toi foi mai Antioka i le kalesia na amata atuai. Ia fo i mai lo Jerusalem le mena o i le meeting po le fono na fai i se matau whapitoa winga i tangata nu e se fo i mai lo ta pena le malanga lona lua o le ta pena ina la le malanga lona lua lea na tau ia isi fe te na inga la ititia i le vao Paulo ma Panapa na mana o Panapa e ave le tama lea na e te mau le matau pu sulu lima alona fai upu e luas fulu malifitu, tosu malifitu, tosu maliva nae, sa wale wha matalanga ina ile tau finau lea na finau ai Panapa ma Paulo. O i foi tātou te ilo ai, o le toi ina le o Paulo, e le o se tangata e
e makaround ele o stangata e whaafia stangata pe tautala i se upu e whaole ole pe tautala i se mea e le sau mai lona loto e tautar sao. Langona e Paulo pe ita pe whaali il ta malea, tamatala vaulea. Tasi al tala to ina e te le to e sau, te le to e sau. A whaina e whaavai vai. Ia te loanga yese, anga yese, anga osistanga, pe whapeatu, ia la to e tuatu le avano e tasi a toe. E ese ai la le character o Paulo, e ese ai le langona mal to inga fausanga e fau ele tua Paulo. Me ta ole speak direct, tautala sao a, nofo. O ila la nea le na le yona ese ia direction po mea na nga ia i malanga ia le taimi lea. Le o loa pa napa ma Paulo. Ai o loa pa napa ma lona tei lea. Pu ele la vaa, ai o anga i le tui sifo. Ai maua loa le si company e Paulo i tu tonu le ka le sia. O le lile o sila. O na la o loa lea. E wha au le malanga a ngai i le tui mātu po le a ngai le i asia lai titi. Le la ua wo ese whapea. Ai whalongo la e peo se mea mātu ia. Whapea inga whai se misa. Ai inga whai se se inga mātu ia. Keva lo lesi, a keva lesi le ai. E se fo le mānei au whai ngā le tua. Wai pi fo linga mai o se whinaunga. Yeah, I do believe that it was an argument, disagreement. Ele ia kri fatasi le mea. Le melele, wa alu le tala le sipito. Alu le feawa le tu le sipito. Ia ua fua mai ni fua le lei mani fua se tele ili taimi lava le tasi i tu tonu lava. Ia o le tausanga na alu aile. Ia nei ia malanga fa missionare lua. Ese la le tau tele. Ele me malia le tatu te vava i le whaipu le sumal tonu. Pe folinga mai o i. Le na matai ona te tai Paulo. O le amatanga le malanga i pe folinga mai na whaiatu Paulo ia. A matai o ele i pānapa le te ina o le ta whainga malanga. Ele o tele se tau mai o Paulo i le amatanga i le mele no ele waa o atuanga i tonu o e whoku Peru. Aisa, ese le sa o le loto le nitanga te o Paulo ma le manei o ana fuafuanga. Wailo e Paulo, o pānapa, e masani tu tono kuperu a wālu tangata kuperu. Te loto o tu tono kuperu. O le tele o la walefa mai na la fola ina le upu ina, na i ele fai upu e lima. Te loa na tuu ia e Paulo le ava noa ia pānapa e la unga ai ma fola le tala le leina. Lono inga tai e pānapa le malanga i le amtanga. E fōringa mai il fai po sumal tol fa mai ua tu va atu Paulo malana au malanga le la ua posi ia Paulo. Le ua posi ia Paulo. Ole amtanga ele i ali mai stulanga tai malanga o Paulo. Aisa o lea o ile ole a matai la ona la unga Paulo. O i fo ile ole a matai ile nu le ole aso so o i fe ani tioka pistia. Ole a matai le ngā luenga Paulo i le mea lava e tau anu ese. Langa o i kuperu. E tele i tangata iuteia. E a fo i le fo inga atulo i ngā olo o sunako. E tele i tangata e ui ole a ai e pule Roma. Ai tele i tangata e Peru. Pei foi la o le lila o pānapa o le tangata e Peru. Le no foi tonu i. Ai pei o i ani tioka pistia leo la aso o tue i le la tatu wawaenga i le launga Paulo Momua. O ina amatai le misiona po le ngā luenga a Paulo o ia o le ipu e ave ina le fina ngalo Yesu inu ese. O ina amatai le ngā luenga i Asia le ititi po o maina Asia. I le mele te opistia. Whalama foi la ia lea. O atu la ue i pe reka i pafulia ua tu ua foi la ue Ioane mantoe foi i Jerusalema. Fai po sumal wha. Ua tu ua foi pe reka e la ua. El malanga i to'olua, leu to'olua ua foi to tasi. O na la o le i ane tioka i pistia. Ua ulu fale i la ua le sunako i la sapati. Ua nonofo i lalo. Ua uma foi ono fai tau le tu la fono. O e ua pule le sunako nisi ate. Uma foi ono fai tau le tu la fono. Ma perfecta. O na aua tu lea
O e ua pule le sunako nisi a te ila ua, ua whape atu se mai le au soe. A whai ua ia te o lua se upu wha mawhanawhana i le nu nei, i nā whai maia, ia. Waila i le tūlanga o le iloa loa e tangata o le sunako, te itai o le sunako, ua ini tangata e fau atu, i te tonu o whai ngā lotu ia po whai ngā sauninga, a tangata i uteia. E wa i le lea i la tau mu whaile whilinga, pe tuu se awa noa, e tau tala i la ua, i le upua le tua. O le lai pi fōlinga mai ai, i le whaupunga lea na whai atu ai le au li ia Paulo. Pe ona i le whai suma lima, ua wala au lia e te itai o sunako, ia Paulo mapanapa, e ese sa vali na lua mai ma olua. E ese upu se i o mātou whaalongo longo atua ia te olua. E tu sai ma upu ia o ta ua mai whapea se mai le au soe. Luingai mana mana leia ia tangata o le sunako, iuteia. O tangata iuteia, tangata ia. Ai fōlinga mai fo o tangata nei o ni whaia onga. Lea na whaia tua iloa, a whaia ese upu o ia te olua. Ia se i laulau mai ia se mea tau mafa o lua mai ma o lua whale nganga. O i tātou te iloa i le fia whaalongo tangata i le sunako se mea fau. I se upu e au mai. Mo le whaalongo longo i ai o tangata o le au mai le asu sa pati tonu o le tonu o le sunako. Ma whailea, ma whaamanianga. Ia, ma le iloa la uli ia. O le awa noa le o lātou tu mai ia Paulo, o le awa noa mai le atua. O le fe au lea o le a lau ngai Paulo, o se fe au e lui tauina ai lo lātou o langa au auna, whaatua tua, lo lātou telitonunga. This sermon that they are going to hear is going to be a challenge. A challenge ai le lātou telitonunga, whaaiuteia. Aisa, e ese ale fau o le fe au. Ese ale fau o le ngalu le ana tātou whaalongo iai, i le vai aso le na te nei, lulu ina e le ngalu. Le winga o le upunga serukeia, o le wafu le tātou tanoa, le vai aso le na te nei. O le shaken, ai shake le ngalu o le aluatu. Lo inga, o le mea fau, o le ngalu fau le ala aluatu, o le a lulu ina ai uma sunako ma whaatuatuanga o tangata i uteia, ma tangata nu ese, ma tangata i fuitupua, ma tangata lotu, just religious spirit, o le a talepe, o le a shake ma lulu ina, mea uma, ele mea fau le ngalu fau, o le ngalu fau o le nganga pa ia, o le tala le leia winga ia Yesu Keriso, lea o le a na o tau whalongo ia. Ele iloa le laulia, o le mele ua lato, they asking for trouble, but it's a good trouble. O le upo le tua le lato whalongo ia. A mata lava le lau ngā Paulo, na a mata le whaipo suma le ono, ia ma suma le fitu, a mata lava i le whatu lima, ia Paulo tūlanga foi lea, o le whaaloalongia e Paulo o i tū mai lua, o tangata Israelu, ia matangata nu ese ia ua avea matangata Israelu. Se si whaapunga o tangata Israelu monia po tangata Iuteia monia e ou i lātou le sunako. Tangata lotu monia ia lotu Iuteia. A o le fo i eitu tonu o le teletonunga Iuteia. E tō tele tangata nu ese ua avea i lātou matangata Iuteia. Lala winga o le whamtalanga. Ua peritome. O tau stu la fono, o leo ua iei tu tonu, o le winga leo le whaupunga lea e tātou te wawai e le whai upu e ono, whamai ona tū leo Paulo, i lunga, ma tālo atu lo na lima, o whape atu, o tau Isara e lue, whata taula i tangata i Iuteia, ma o tau o e mata tau i le atua, whaafafonga maia, e lua ia vaenga o le crowd lea, e lo le leia e Paulo le iei tu tonu o le audience, po tonu o tangata i tonu o sunako. Tangata i Iuteia moia. Ma tangata nu ese ua mata tau i le atua o tangata i Iuteia. Ma avea i lātou ma tangata i Iuteia. Le whai mai elan whamtalanga. O tau Israelue, ma o tau o e ua mata tau i le atua. O nu ese na tangata Gentiles.
Ai sa e tā ua I te lele mea. E ilo ai, o le upu leo le a tau tala atua I Paulo. O le tala le lei leo le a tau tala atua I la apostolo. O le tala le lei e le nao tangata Iuteia, pe nao tangata Israel. O le tala le lei mo tangata uma, regardless of belief, regardless of agenda, regardless of nationality. So se tua inga tangata. Regardless of tongue, po le ale ngangana, po le ale lanu, po le ale ethnic, po le ale lava. O le tala lea, o le upu ma le la tau tala toi Paulo, e mo tangata uma, le winga lea, le na lai o na fatu lima ma faa, fei loa I e Paulo. Tangata uma e a fiai manu ese. Aisa, the gospel that he's about to preach is for everyone. Mo tangata uma lava. A matala e Paulo lana launga, e faisi umi o la la tatu le faitawina uma. A e faitau iai. Wa alu lava Paulo, au mai le tala faasoro pito le nu o le atua. A mata mai lava, a mata mai e kupito. A mata mai ele taimina, o mai ele nu o mai tutonu e kupito. A ele ngata foilea. O lo fa matala e Paulo I tutonu o le launga. A mai se lava. Le tulanga o au ngata ma Abraamo, Isaako, Iakopo. O mai a Mose. Fata atia I Paulo le amatanga o lana launga. Le mausali o le whaavai o lana tautalanga. E winga I le tūlanga o tūpuanga ma tai na filifilia e le atua e tai ina lea o ngā tūpulanga ma lea o ngā tūpulanga ma lea o ngā tūpulanga. Ai one ngalo I atoa e. O le la unga atoa e point o malava I a Yesu le la unga atoa lea. Because Jesus was a great leader. The greatest leader that ever lives on earth. A le te tai lea. Lena te e tangata Israel, tangata Iuteia. O le autu atoana, that was the essence of Paul's sermon. Centro uma ia Yesu. E le ngata o Yesu leo no tau te ina. A o Yesu na sawe a mai le wha o le tanga mo tangata uma. Tangata Iuteia, ma tangata nu ese. Pai so fai tau atu nai fai upulanga ese le māneia. O le set up ina ma le layout inga le launga ale apostolo. Kava uma mea uma sawa. O mai loia tavita. Ai whaari ali mai loa ina mo Yesu. Ai sawe lo inga malea o Yesu. Ina ue ta ua tavita. Mana tūle o Paulo lunga ma talo atu ma whamaila le whaipo sumal fitu mai. O le atua le nei. O le atua o le nei nuu o Israelu na whiwhilia e ia o tātou tamā. A ua whaeina le nuu ina au mau lātou e kupito. Wa ia tai ese. Upu tai ngā, o le upu tai leader. O se upu o lea e, it's a key word I tono launga lea. Leader. Maila ia lea. O tai ese atu ai fo I lātou ile a ao malosi. Na tofi le tai o Mose. A ole a ao le atua na ia ina. O ia ono sai fo I a la tua mio I le vau I ono te usanga pe whanga fulu. Wa uma fo I ono oloina e ia o nuu e fitu I le lau ele o kanana. Ona tufa ai lea o la tu lau ele ia te la tau. Wa o saoa I le nuu na folaina le launga. Na, ua mawai fo ia mea, ona tuua tua ile e ia o wha masino mo I la tau, ma tau lia, na tau nuu I tonu, ma tua o a Israelu le leanga, tangarole tua mai au ngā wha masino. Sfulu ma le tolu la wha masino na mai e le tua. Ai le ia, se ia o mai a e le wha masino mulmuli o Samuelu le wha masino mulmuli a le prefeta mua foi, e le ia, pe mai sa perfecto Samuel I tau sanga pe fa
o se lau ma le 5 le a whainga i o tausanga ngō mai ei wha masino. E lea ia, mulmuli ane, wala tau whaatonga i se tupu. E leo o iau ngā tupu. Le tātou tala no i tai. E le mea lai pointanga i ai e Paulo lana launga. E pointi ai Yesu. Amen. Au mai tupu, au mai au ngā tupu. Oka se au ngā tupu i sea ua whetā ngisi atu i le perfeta le tua se. Mai se mako kupu. Mai se mato tupu e pe o nuu tua oi. Tai ia mātou. Ia mai le tupu a mai sauro na matua polongai. Nā tai mua na mai mea tau tupu. So mai lo matavita, fa mai o le atali o kuso le tanganta o le ainga o Peniamino o Saulo lea. I tau sanga e whanga furu. Mai le whaipo e lusu pa le lua. Wana ave ese fo i ateia, ave ese e le atua. Le nā tai leanga, oi, Saulo. E a mea le leia si to ina fo Saulo na whai, ai o le tele o mea na whai Saulo. O mea e a fo i whati ngā i le whina ngalo le atua, e mai se le leo stai. Ona whaatu wina, whaalongo i upu e pi fōlinga mai o leo ua narrow mai e Paulo lana launga ngai a tāwita. Umatu lo Saulo, e wha mai. Ua na ave ese fo i a teia, ia Saulo. Ona whaatu wina lea e ia o tāwita, e whai mō lato tupu. O ia molitino fo i a teia ua whapeane, ua o maua tāwita le atali o Yese, o le tangata e tusa malou nei loto na te whaia o mea uma lava o te manao iai. Ta wei o upu ia. Wa telo te mita tu te whaalongo i le whai upu lea. Le whai upu lea e whapea o tā vita e tusa lona loto ma le atua. O le tele tangata te whaalongo i le upu lea. Ia, langa o le sau i le tuspa ia. O le whaasa mole nā. Wha upu le whapea tātou e tu tusa le loto tā vita ma le loto le atua. Ai le o le sao le nā o le whaaliliwina. O le whai upu. O le whaapretania le whai mai. Whai mai le whaapretania. A man after lona winga muli. O le tangata e muli lona loto e loto. Nai whapena mai whapretania. A man after my own heart. O le tangata e muli lona loto e loto. Tā vita. Ala le mea lina tā ua le upu muli. Le anga foi o le atua o le tai o tā vita. E muli ai la tā vita. Mea foi la lea nā leo na avea tā vita o se tai le lei. E foi na whaale tonu. E foi mea na whaale tonu ai ma ngasala ma pa uai tā vita. But he's marked as one of the greatest leader of the people of Judah. Not only the nation of Judah, but the overall nation of Israel. Ina ua mai whaatasi malo e lua, ma whai tā vita mo la tutupu. O tā vita la, o ia o le teitai, aina muli ai i eisi tangata. A o tā vita o le teitai, na muli o ia i awala po oala o le atua. O ne ngalo le upu teitai, leader, a good leader. Tele o teitai na mai le nu o Israelu, le leisi, ai makualeanga isi. O mai au ngā whamasino, le leisi whamasino, ai leanga isi whamasino e peo kamaleo Samson. O mai au ngā tupu, oka ni tupu leanga, ai fo iana i tupu le lei. Ai o mai lo ia tā vita. O lea lai whaatatau, le tala lea o le lau ngā Paulo. Whape, o le tele o teitai. They did okay. Ma nei ala to mena fai. Ai le ai se teitai e whaatusa i ai le lei o tā vita. Ai awala ringa. Ai sili atu ai la le lei. O le si teitai lea o le aso so o mai ma tā vita. Oi, o le atali i o tā vita. Oi, o Yesu.
Yesu Keriso. O Yesu foi. Na muli lona loto i le finangalo lon tama. He he's an obedient leader. He honor and respect his father. Langa o le atua i o le tama, o le taitai o le tupu i o le pule au. Supremacy, God is sovereignty. Le atua. E na mailona tali i o le taitai, o le ostaulanga, mai le lo langi nei o ia o le taitai, o le lafu mamoe, o le ainga o le atua. Jesus, a good shepherd, e mua e muli e tuei tangata whātua tua. Sau leo Yesu fo i whaile whāta e te inga le lei, o leo stai i lona lida, stai i lona teitai. E se le maa nei o se whāta e te inga lea mai i o me le submission, o le sui teitai, i lona teitai. Tonu e ka le sia, submission po le tu ina tu a toa lava o le a o fiso swani, po le leilida, po le faifi au fiso, po le ale ingoe fa ingoe ai. Ia le ngata fo leo le leadership, ti a kono, tai tonu le ka le sia, they follow their spiritual father's heart. E muli i la tou, i le fatu o lo la tou faifi au. La le wingo na mea, se o ke le o le sila unga ke le nga whenka ko mo menga. It's a massive subject pa tatu tala ina le tau o le mele te whatuai. Le muli o le sitangata, o lo muli le meta o le leader, po le teitai. E ave a toa i ei lona whaatua tuanga malona ma submission, malona respect. E respecte le tangata lana whaifi au, po lana teitai. Po le sao fo i tu tonu le ainga mo se situ. O le sao tonu le ainga o le teitai wa whaatu e le whaatu e le tua. Tonu se ainga. A o isi tangata uma o matai ma isi tangata o le ainga. They have to follow. Awal wha masino, awal kau ai maa, awal kau ai esi. Si sao i wha punga ma wha mkalanga ma le tele o loto vale iai. O tangata o le matai le leia tautua o le matai o le tautua ai loa tautua, ai loa malama le i lona sao po lona teitai. E lango, e support, e alofa i lona teitai. Pena uma le ata le mai i. Kau punga le tātou te a man after my own heart. O le tala lea. E tau mai i tātou le tāua tele. O le muli o le tangata o le successor. Tai pei o Eliseia ia Elia. Tai pei o Yosua ia Mose. Na, muli, o mai ai lo taimi, tu watu wha manuianga, o le matua i manuia o me whai le successor, pe a whai, na muli lona, fatu i le fatu o lona, ta maa whale nganga. Wa o tele o isi sui teitai. O le tele o isi awa of soani, ma isi whai of soani, ma isi tangata e lae ngā lulua i la loifo le senior pastor. O le makua i ke kea. O le matua i le, they will never capture the hearts of their spiritual father. Why? Because they rebel. Rebellious. Me tau le te te le mataua, me uma, e le manuia, e le aima se mea e manuia e whaia le nā tangata. Au tangata u stai, e te mi se ilo te tai. Alu e tala no i ai, alu e soani, alu e fautua i ai. Amen. Whamaritus, mai upo Paulo, e a Roma. O pule uma lava e mai le atua. Roma sutolu e nai ei upuna. Pule uma po all authority. O ringo le teitai. All authority. O le atua na te tua i lunga, o le atua foi. Na te tua e wha palasi e lalo pe a le ustai le teitai. Tu pe i le atua le teitai. Ai ei council, ai ei fautuanga, ai ei me ave ai tau fo ana whalongo le teitai fautuanga me o mai fautua atuai. But
And so many cases, so many organizations, people are trying to overpower. Faile pule, over pule atu ma over control. I say, mea ko le disrespect. A ta vita. Mea na tinganga ilo ta vita o yol tupu te minga. O la ngofo lesi tupu lunga ngofo ari ala wo ilo ta vita o yol tupu. Bo man fau. Fa tolu no fau ta vita e fai man tupu. Fa luan fau wa ile yalu lunga. Fa tolu lo inga walu lunga. Ile no fo. Ina wa esa le tua saulo. E na fiu saulo e ta velo ta vita. Yei taimi na mawhai ai o na fasioti e ta vita saulo. Fa mai a pineru fasioki loa. La fole meki koe kua ele fasioki loa. Ngau ka kia mai a. Kui loa whakawhaka. E fa mai ta vita. Ele mwhai o na o lo lima i le na whaau wina e le tua. What a successor. Aka o kai se matau tio se mea o ngai mō mei tātui. Lai lo le leia e tā vita o saulo o lona tupu. O lona tai. E uia ala ua tofi mai e le tua wha lilo ai ave pea le wha alo. Tulai mai fo i tā vita na manuia. Mea la le wha mai ai o tā vita o le tangata na muli. E le tutusa ai na muli lona loto i le atua. Amen. O le whai bua lusu mal tolu na iai fo lea i le tūlanga o le whai unga maurunga lea i le wa aia paulo i le tala whaasolo pito mailo Israel. O Yesu, Jesus was the fulfillment of all this government and all this leadership and all this genealogy au ngā tupulanga maona te ita inga ma mea uma na ui mai ei le tala whaasolo pito ato Israel. O Yesu, o ia lea o lea ua wha tau nuu ina iai mea uma lava e tusa ma fola folanga a lea tua o lona tama. Tau tala paulo e whailo ai se tulanga o le fsota inga o Yesu ma tawita. E whailo ai o Yesu lava o le tupu. Jesus is the highest king. And he's the Messiah. Na ia whātustu saina fo Ioane le baptiso se tasi na sau e sauni le ala mo le tupu ma le Mesia lea Yesu. Na e sau e nai le launga. Le tato taupu. Tau ai Ioane. Tau ai e Paulo upo Ioane whamai o te lea o ngā o na tatala i ona se vai. O le no noa ina o se vai o Yesu. E whai loa mai ai. Na whai loa mai ai Ioane le baptiso. Se tūlanga e matua i sili ma le maua lunga o Yesu. Whai loa mai ai upu ia. O le winga upu ia whamai le mawhai ona utango e no noa se vai. Nothing much with tying the knot. Ele te le se ta ua tele o le no noa se vai. A ole to tuli lalo o Ioane Baptiso mapunou ma whaila na ngā luenga. Whai mai Ioane, o le winga o tala ia Ioane. I am not worthy to be in his presence. For me, I'm not worthy to worship him. Why? Because I am so filthy. I shouldn't be near him because he is so holy. Pea upo Isaia. Isaia mta upo ono. Ina wailoa Isaia le mamalu o le atua i tutono le malu. Fa meua nei loa atu. Le luifo mai le langi. O le mamalu o le tua wa si o mia ai o ia le mea o lo to tuli o le miti a Isaia. Fa mai la ia lea. O ai e hau. Who am I? O ai e hau le tangata ngā laungutu leanga. Wailo e tāwita, wailo e Isaia. E le ta tau o na iai o ia i le mamalu o le atua. Aisa o ia o tangata laungutu leanga.
he is not worthy to be in this tremendous blessings, tremendous holiness of God. I'm not worthy. I'm too sinful. Ang sala, maleanga tele au. Le tauno ye le mamalu le tu pa ia tele le tua. Apena umane manatu. Sa mai Ioane el Baptiso le mai Paulo i. E winga i le maftanga. A Ioane el Baptiso o le na muli a Yesu. O mai tangata fai a Ioane el Baptiso. O e le al Mesia. Oh, are you the one? E fe mai Ioane el Baptiso le ai. Wana o se leo. Na usau te alanga i le vao fita. Ai le tangata e muli mali tangata le leo te alanga ina. O ia. E o lava i le nono ina ona se vai. E le te tau ona o whaia. It's talking about worship. It's talking about adoration. It's talking about unworthiness. E le te tau ona iai. O Ioane e lata i le meolo iai le. Tai sili. I le pule, le tai ao. Pule o mea ai, o Yesu. Wow. A vaila le lo loto le message a Paulo i tu tonu. Launga mo mole a Paulo a se launga matua i matau tia le tele o mea msale tal noi, ni to tal noi foi le vaso le ele umale so sia le launga le ala apostol. Na. A le sta tu mea ngai mo mai ai. E fa manatu mai tatou. O pol kalame le tua. Na wa i mai lava i le amatanga le tala fa solo pito. Te tai mai le tulo na nu tofi le te tai. A pe na ona te ina le tua. Nei tai uma fa pe na fo ona te tai le tua. Lo langa ma lo langa. Lo te tai pa fa yo o se te tai to tonu le maftanga to tonu lo ainga. Te tai o le tua. E o mai lava i le teimi le nei, o lo whaia pēa le ngā luenga le ale atua, o le ta ina o na tangata na te whao ngā ina, mo lona whina ngāno. Ina ia, ina ia mwhewon tātou pu e ina le whi au lea, a vei tātou mani tai e muli o tātou loto i a Yesu. We have to follow the heart of Jesus. Mai ai le amatanga na whaia le atua nei mea set up the history mai tai e o mal timingi o le ai fa solo fai ngā tai a Yesu i tonu o ekalesia, tonu ainga, tonu nuu, leader, tonu a lo ainga o le leader, o le tama o le leader, o le tina o le leader. But sometimes, somehow, we are been given a ministry that somewhere we are going to submit under some people or some other leader, like your whaletua tu tono o laulotu, like your whaife au tu tono o laulotu, like the sao tu tono o lau ainga. E te submit la ila lo resistangat, ia e maua le loto ta vita. E muli i le tua. E anga ia la i lumanai, e whai ale me la le tua, e umaku iska i kai, e umaista i tai, umaku Eliseia, ai Elia, ai sau Eliseia. Umatu Mose, ai sau ia Iosua, umaku fo ia uia, ai sau le stangata, tai il masia mātou ngā luenga, umatu le tai, e le whaavavaua o tātou tai. E iai le taimi ma le piliota o le tangata. God is working through dispensation. Taimi o le tangata ma le tua. A uma le taimi o le tangata? Uma. Praise the Lord. Whai upu e lusu ma le ono e o angai whasu ma le tasi. O lo o tautala i whaapitoa le tautala po le mention e polpo whaatau e paulo le vaenga o lana launga. Le whao le tanga. Whao le tanga e maua ia Yesu. Le la ua uma isi mea ma le history ala ua point uma me ia Yesu. Whai upu e lusu ma le ono. Amen. Mai se mai le au soe.
o whanau sa apramo, le la vea im tātou nu ese. A toa mai o mata tau i le atua, tangata nu ese. O ia te outou, mai whaalonga foi upuia. Whamai, outou o whanau sa apramo, apramo, loinga o tangata i uteia. Ai sau ea mara whaapunga, a toa mai o mata tau i le atua, o loo ia te outou, oi, tangata nu ese laua, peritome, mana tu tausi tu la fono, ma tausi sauninga uma Israelu, o whaatua tua i le atua. Whamai, ua mōlia mai le upo le nei, o la tanga, po le wha o la tanga ia te outou, whamai Paulo, o le o mamoli mai ia te outou, le upo le wha o la tanga i le aso le nei. Luso ma le fitu, a wā o i lātou o e no nofo i Jerusalema, ma o lātou alii, ina ua leiloa i lātou o ia. Ma upu ale au profeta ua whaitawina i lea sāpati, ma lea sāpati. Ua tau nuua i a te i lātou, i lo lātou whaasala i a te ia. Te lole me le tau tala i ale apostolo i. Ma tau tia le me le tau e paulo i. E winga i tangata i uteia, laengo ngofo i Kongo Jerusalema. E o i lātou sunako. Mai e lātou te whaitawina le upu i lea sāpati, ma lea sāpati, ma lea sāpati. Ai whamai la apostolo paulo. Ai ua o lātou leilo ina le na whaatauruina ia po le ato atoanga o mea uma o lo o lātou whaia. E mantua fo o mea uma na ave ia Israel. Whaataunu uma ia Yesu. O lātou sauninga whaamanatu. Nau tau tala nafi lau launga nafi i le whainga o pāu Jerusalema e ne mia o mea uma. It didn't happen accidentally or for nothing. E lingi mea na te au tupu na mea. E lingi mea na te au tupu sauninga ia e fitu e whaamanatu Israel. Ele se me te ia ua. O toe whau pā o Jerusalema, ma toe whaile manu manu. Mea umalava. E point umalava ia Yesu Kiriso. Ile whenga inga fau. O le alai mai Paulo i lana launga. Ko kei loa Jerusalema. E whaitau le la tu la fono. Ai la tau te le mana malama le whaatau nuina. Le winga ia upu ala apostolo Paulo. Tau te whaitau ina langa i taua. Mai o nofo Jerusalema. Ma o lātou ali, ia po taitai. Ma o lātou le iloa i lātou o ia, ai, Yesu. Ma upu au profeta. Lātou le iloa e whaitau a lātou profeta. Tusi a lātou profeta. E lātou te le mana malama i le wingo profetanga a lātou profeta. Na whaatau nu uma, whaatau nu ina uma Yesu le whenging fau. E whamai Paulo, e whaitau e lātou profeta. Ai le mana malama ai, se ufa awa la whamai. Ua whaitau ina i lea sāpati, ma lea sāpati. Ua tau nuua i a te i lātou, i lo lātou whaasala i a te i. Ai wai, e saule na whaatau nuina lātou me uma, la e whai e so uma, ma tau sanga uma. Ai no nofo, ma whaasala. Ai, o Yesu. Tau tia. Mai e ui lava ina ua le maua i lātou se mea e te tau o na oti ai o ia ai, Yesu. A ua lātou whai atu i a Pilato i a whasioti i a te ia. Kill him. But he's the fulfillment of their law. He's the fulfillment of their prophecies. Ua whaai ufo ia i lātou mea umalava, ua tūsia i a te ia. Pālongo foi. It's all about prophecies about Jesus. Whamai ua whaai ufo ia i lātou mea umalava na tūsia e winga i a te ia. O na aveifo lea e i lātou i a te ia i le la au, po le sā tauro. Ua tuu o ia le tuunga mau. After all these 400 years of waiting and tearing, the period of silence, so that they will wait
prepare their hearts so that when their Messiah comes, all they have to do is just receive the fulfillment of their prophecies. Lako perfekanga ye fai kau kai mi uma, fai kau kai mi uma lato upo perfecta. Perfecta uma al fengeng tuai. Ai sau le fa tau nuina perfectanga nge. Ai ngofo ma avele la au. Kui foi la lo la au o kang. Avel tunga mau. Fa mal foi por se fu. A o toe fa tu mai ele atua. Ia te ia I e uoti. But God rose him from the dead. Oi? Yesu. E tele aso na ilo ai o ia e tangata na wae maia na I Galileia I Jerusalema. O ana muli mau la tau le nu. Na mele fa mai I la apostolo. Ta mai e tele aso. E fia aso. E fia aso na toi moli mau e tangata le toi tu mau Yesu. Fa mai e tele. Ai le a tose tausanga. Fase fulu. Fase fulu aso na toe mafuta ai Yesu ma ono soo. Apostolo na o apostolo. Fase fulu. Na moli mauina I la tau le toe ola. Toe soifua mai o la lato Mesia. Po la lato walii. Po la lato teitai. They witnessed. Actually, there were women that firstly witnessed the resurrection of our Lord Jesus Christ, and they took the good news to the disciples and spread it. Jesus is risen. Tu Yesu. Fa mai tele aso fase fulu aso. Walava na aso e fase fulu e fa mautu e fa maunia. Ele nu fa ingata ma le nu te o Israelu. Walava na aso ele lava na aso nto e sa Yesu nto e fa lwa nto e mafuta nto e fa ngota nto e ai fa tasi mon so. Ele lava na aso. E tali tonu ai o Yesu lea. A faina lato le tali aina ili taimi ai le fa sa taloina ila to matanga Roma Yesu ala ma wale tali tonu ai nei aso e fa se fulu. Wale tele o nei aso. Se I fa pe e vo si tai bo se si va en o Santorini. Ya na sto ina lava o Nicotemo na yele swing o lo no langa o Santorini. Swing o lo no mafo fau e tusa. O le matau tio le mea ua whai a Yesu, ai le te tau I eise sala. Nicotemo. Le nalu, o ma Iosefa vae lalo, le nani te rema vae lalo Yesu ma ave tanu. A o lesia no ano le to fitse folo lau Santorini. Te ofo le fasulu aso na toi whea loa I Yesu, ai le inisi. Se I o atu ia whapese, I statu fono, talo le au Santorini, talo ma le au staulanga, se o tatu talo, e matau tia le mele o tatu loa. O le tatu whaasa taluina, lele o toi whea luai. Le o toi a fio, whea loa I soloma, toi whaisi wa venga. La el mela se e tatu toi mafau fau ai, po le hale me te taun whai. Le ai ma se si mena toi whai a whapena. Mero te e o le nuu so le matau tia. Pea o le laulangi il te mil nei, pea fo o tele o Samoa il te mil nei. Tele va venga, tele mea mtau tia, tele mea o whai loa mai e le tua. Tele whai longa e loa ai wa lata le fio mai Yesu I nei aso, ala lava e ola te. Ala lava e ola le te le tonu le tele o tangata. Ai maise a tangata Samoa fo. Amen. Tolu suma le lua fa mai. Wa ma fola atu fo ili tala le lei ate utau. Ile mea na fola ina atu I o tatou tama. Wa fa'ao o lea ele atua I ate I tatou. O a tatou, o ala tau whanau. I lona toe whaatu ino Yesu. E peo na tu sia fo ile salamo e lua.
Salamo e lua e lon fa upo e fitu. Na e tau mai ai ia le toe whanau mo le atali. Ai o Yesu. Pa mai olo wa atali oe wa whanau oe au i le aso nei. Mai ona ua toe whatuina mai o ia te i e woti. Ia le toe whai atu lava, fo i atu lava i le mea e pala ai. O lea ua whaapea na whetalai mai o ia au te fua i atu o tau, mea pa ia ta vita ua wha maonia lava. O le mea fo i lea ua whetalai mai o ia i le tasi salamo. E te le tu atu lo utangata pa ia i o ia le pala. O ta vita fo i, ina ua umaun au auna le finangalo le atua, lona lava tupulanga, ua moe o ia, ma ua whaatasi na atu i lona tama, ua o fo i a teia le pala. Ta ua ia. Bawa ia le mateu tia le loto le mele ua o ia le lau ngā petero, o ia Paulo. A mai ata vita le manei ele sota inga. Ai na olo ina li liu lo Paulo ma ave uma le whaato toanga ma tusi a ao o Yesu, ele o ta vita a o Yesu le au tu. Jesus was the main character of everything, of the history, the story of God and man. O Yesu. Mai la ia leo Paulo. Ia, wau tolo ta vita. O ta vita, na maliu o ia. Na maliu ta vita. O na sanga lua i lana fo iau ngā tupulanga, ma whaia le fina ngalo le atua i lana au ngā tupulanga. Ai whamai Paulo. But David died and he's asleep. Whamai la ia lea. O lona tino foi. Ua pala. O le se senga lea mai i Paulo. Ina ia awa ini i whaasilia ta vita ia Yesu. O ta vita nauti. Nauti ta vita. Ai li toi tu mai. David was a great leader, but he did not resurrect. When he died, his body was rotten and stayed in the grave. Na pala. Alala me le foi mai Paulo I, but Jesus, a o Yesu, na oti o ia, tanumia, aena toi tu mai o ia, maleola. Ma ua mafua ai ona iai le wha moe o le tangata ola. Ai sa fai mai i ale tusi ala apostolo Paulo le mo kolnito lo mta aposuma le 5 o lo a i Paulo i le mata upo le toe tutu mai o le selselenga, the harvest. O i o le wha polo o e o lo moe la vea i ta vita. O Yesu o le wha polo o e o lo moe. Jesus was the first fruit. He is the first fruit of all those who are asleep. That's the greatest harvest in the future. O le teimi e toi tu mai ai tangata na whioti o ia Yesu. A o Yesu, o ia leo le ulua I fua o le lau ele. Se tangata na oti a o toi ola mai, toi tu mai. Mea nai leina tau Yesu o le wha polo o e ua mamoe. Wha polo no minga o le selenga e se sele mua ese mai le selenga. Le ave ia Yesu. O ia o se tangata na maliu, ai Paule o se tangata na maliu ai na toe tu mai le tunga mau. E le se senga ma la salo na toe tu mai ai na toe oti la salo. Au Yesu toe tu mai e o mai le aso nei o lo soifua pe o ia. Ai fa feta vita na oti o ileli. Oti e le oti al tangata miutonu. Ai fa feo tatu ainga na feoti o atu tunga mau
Ai na fioti le ami o tonu le tua. Fioti o loo. Iai le ami o tonu le tua. Ai va fe o e mau pe ata fioti. Ai ta fioti i a Keriso Yesu. Lea e tau mwhai Paulo. Wha matala mai. E elu tātou wha moe moe. Pe ato e fio mai Yesu le si tianga o lana e kālesia. Wha mai la ia lea o le momolte Salonia lo na mata upu e wha. Tolu. O lo e se whai upu i nā wha mai e toe tutu mai o e na fioti o i le li. O le wha moe moe na. That's our hope. E la vea i mata vita. La vea i ma si o tua po se si o nai o walo. Na fioti. Ai na fioti o loo i le li. Mai lols tu se whaalinga se fultolu o lona whai po sumal whai whai wal tātou por klame se tala tu el tātou leina. O whaalongo foi le leo mai le langi. O whetalai mai. Amu ia o e oti o i le li. Awa o ala tō ngā luenga ti ngā e muli mai. Tala tu le tātou leina. Tolu fitu ta si lima iwa tolu. Ia, e te wala au mai ai. Pe a whai e se me te fia sao no mai ai. Tusa o le tātou mta upu. Le fiafi pe e fui sau fisili. Ia o nei wala au mai la ia lea. E le fiafi. A o whatali atu sa tātou wala au te fia whai taua pea. A e se le maa nei o le launga. Nai uma e lava i le whai upu e wha sumal tasi. Ma le tō sumal valu. O le nei. Tō sumal valu. O le nei se mai le au soe. Ia outou loa ua fola ina ia te outou le wha maangalo ina o ngasala. Ona o le nei tangata. Oi, o Yesu. O tangata o mafoi o e wha tua. E taua me o tonuina i la tau ia te ia. I mea umalava na te mawhai o na taua mi o tonuina ai o tau e le tūla whono a mose. O le nei, i o tau ne i o ia te o tau le mea ua whai mai ai le perfeta. O le perfeta, i seia. Ne ngata foi lea o le perfeta o Sapakuka. Mai o tau o e ino, ia le usau tātu walau. A tālofa tātu walau, mamua, tālofa lava. Tālofa. A tālofa tātu walau, tālofa. Tālofa pasta, o lo uso. Tālofa pira. Swanson Road, Ranui. Ia. Mangaya po kala mengi po. Pasta, o le ale menga kupu ya saulo. Nga fasioki saulo. Saulo le whenga inga tuai. Ia. A fo saulo le ana na whana le au le sifte fita la tutua ia. Ia fo ia saulo. Ia. Ia mauti ai, ia nauti leanga, ia malatu loa malavea i loa malona uoile. Ia me fole la au ngai sau tuspa ia. Ia, na mauti ai. Ia wale ai ese mai la ma wa o le ngo saulo le fa ngo ai o le ngo e peru le ngo ai tato tama le ana suilo na ngo ya Paulo le tato tal no ai wa saulo no ai o kama wale vo i o le siu songa o kama le ki o Paulo ia nga e ngo ya Paulo ia o Paulo ia i o ia fenga okay ma o papa kai am bol programa ngai po no ai ai o mai kisi mas yo ia wale ia fa pida fa se fo fa ya pida ia ia le tua talo for tatu wala lua talo ai Jake ia ma va se fo e como ma tu lo ia so el teléfono ia me sa no me lo amo yo Jake ya wo ya ngau manga ya sorry ma lo apun o e ka paso ni ya ya ka ko ke o foi ma fo le i wala ka fo sai mo ka usanga ya i ka ko fa vai ko fo ile si o mai le le di fa ola pe ma ia fa so poni
ia yo ane papiso a o kola le o ia sa ia pe o fo la o ko siria no ya no so popo o le ria le sa o popo ia Almaya tau se tanga tau kau solo i ka kai ia ko ia yo ane ia o ka masa ko po Yesu le whakarikari o le maanga ia o le seru i ka uare mo ka ko umare o Christian o nga po ia ma o ngale ka ke whanonga le uporeri ale main point o Yesu Christ ena maliu mo ka o feara pasanga ia de foi lá uma ave e o toko o a le kala o Yesu Christ o marido moi ka mane e mo le ko no fai puni de nefia ele ma é para postar de nefia te ai soli ma eu falo é o main point e coisas foi lá o e que eu qual foi ele acha pula ia ele tu sa ta to lo to mole tu o muli lo to le tu ele puli ele si mea o so le campo a foi lá um ma ia faron ko fa me ia ko wala o ngali mo ngala o ngai fica ngali i do ko ngaka ngai ke o papel tudo no ngala ka ele fa ka du pole di papel esse sem bola lo ko la ka le bol don la o sa ka a foi ele pa bola lo ko ga yo le bega o na ele sui vai ka ko le fio poi ele di papel se pese ko e tingaru la ka ni no e vai o pole tu le loto aftai tai to ya lo fa ko poni ta tu fele vole vai aso Manuel ni vai aso check lo fatu ya ta lo fole sta tu lau ta lo ma se fole so ta lo ai le sa no fa le luai ya alo lo kaya mo po kala mengipo ye le po ne mele ke kau ke mi le fa pe o se o ki ka ko fa ka ni le se mo Yesu ku ya o le ma kai o le ke ma ki ngo po ma kai mo di bodo ava pe ko ku e ke mi ko ku fa Yesu ya ava pe nga ko ku fa la po nga ngai lo la po ia ayo ko ma ku e lo su ya ngai ma te mo le luka fo ia mo le ma o te mingeli ai sa o tanga e la vive ai mo te fo mo te tu e fo e toru vaenga ngol te tu o le first fruit la po lo i fu o te mire to tu o Yesu ai to tu o ma tanga te tonu i Jerusalema e le opa ia tangata na to tu ai pasingo le Israel io kai pe fo le o se fa ma ninga ta o to i tangata Israel ma tangata na ye le temi o Yesu e moni ale to tu o tangata e se mai la ia Yesu ai ye le to tu e Saul temi mun e se la le mana ia ole na foi me wale i le fiong pa ia le tu e sa o io ai o le to tu lo na luala ia o le se lenga tele le ta vo tu se falinga o le temi le to e fiong mai Yesu ia ai la malesi to tu mulmuli la temi o poponga temi o tata foi la ole a fioti temi o poponga le temi o mon ai to e mo wala to kam sa kam ke ia io Faftai lava le luai. Ia, familia le tua. Faftai. Ia, ka bless fase vo. Ia, to e tão foi mai, e tato wala uia uto e mau atu, ia to e tão foi mai, tato leina, na ua manoa tato leina, pa i se o to e fia wala uma nei taimi, to e ono tato minuti to e, ia, ona fa uma foi lea o tato por clame. E nei foi e fiafi. Ole
Te titia uma le launga peteu. O ia Paulo. Ta mai la ia leo le fai upu fast food. O le nei, ia outou ne i o ia te outou le mea ua fai mai ele perfecta. O outou o ino, ina vaai mai, ina vaai mai ia, ma ofo, ma mou ia. E lole, o le valo angal na e lua perfecta na e la te faia upu ana, fai mai, e mai sea upu ia, o le, ok, ia. Ia, fatalofa tatu walau, talof? Talofa kua poni. Talofa, oile. Posto. Ia. Tali. Ai? Tali. Tangi? Talofa tangi? Tali. Oio, tali. Talofa, tali. Alo lava. Ia, sauno mai. Ia, o wabe tali. Tose, ia le, o asia ha posti le. Ia. O klami, na ia. Ole taolo kanga. Ia. Ole maliu i sui e ega ha maliu ale ke ku i sui e sai vai. Ia. Ole kele o taku asa kise le ke taku i ma kise le swako i sui ma. Ia. Ele o faia mena kai i sui. Ia. Kele kosa le Christian es come from Christ. Ia. O kele o kele le o Samoa o te tra api ke siami. Ia, moni la. Se kele para o so i le. Se le o se siamo le ko ana lo. Ia. O le siamo e ko ana lo ko ala ku te ko mo. Ia. Ko pasi ko vet. O Christian o le follow in Christ. Ia. Follow Christ like. Yeah. Vai uma isule wa ole matalio e lima na ile fitu. Yeah, le la nga isso. O isu uma na ole ola ka. Ali. O isu o la kalaka no la uma. O va pero le yo la isu. O yo me uma. A peio se era ka poco e paulo fale ni mo. Yeah. Isso uba uma yo me o dela tá puxando isso o meu o caraca o meu isso puxa uma faina hoje o caraca o levar uma carta faina puxa uma faina aí eu vou dizer esse o papai Maria esse papai que tem lá com a teia também o Cristo lá o Samoa Cristo mas o Cristo esse rol ele está pegando o caraca como no fale lá o isso é um caraca foi ele do pelo a bebia le susu mole mas mandava lá eu lá mas era que ele o Maria a Síria que coloca lá que foi ele não foi a Maria então que não foi Maria ele chama Maria na frente da caraca o isso não Maria do quarto Fa taitali. Tai mol fa soa. Ai lo fa tu to fela leva ia so. Ia, tai foi. Ana ia le melenta o Itali. O Cristiano. Ele fa pe avele tu eta ule tu no Cristiano. O come que al Cristiano tanga uma. Ia le foi fa opunga Christian country. Ia ese ia o se tala lava e pe na o se leipo o lona aute mo lona o ngā tonu po le ute o le mea atoa. Ele ai ele whapea e o komike ia ona Kirisiano tangata uma o lona nofo tonu se atunu. New Zealand ta o le Christian country pe fo Samoa ia ai e se ami o ngā tangata e whai. Lo winga ye tangata Kirisiano ye tangata langa lupulo Kirisiano e te leia lona loto lona winga Christ like le winga ile ngana latina Christ like lona winga le
tangata e ola e pe o Yesu, Christian. Tangata e soifua lona soifua. E pe ona soifua Yesu. E leng tatu tau ane, o tangata e muli tūlanga ao Yesu. E le tutusa mo Yesu lona i tūlanga, i le tele o vaenga o Yesu, a me se le tuatua. Ai, o le tangata e nau e fia e tu i tūlanga ao Yesu. E fo asa wali tangata i le onone o matawhanga. A pena uma le whai mo Yesu, ai fia muli mai a tau. A molo sa taulo ene e muli mai le a tau. O le muli la tatu i tau na muli a Yesu, i lunga le onone. O le tūlanga a ao Yesu e tuai. Tuai fo ilo vai anga vale, tuai ilo vai te mtau, tu tonua i meana i tūlanga ao Yesu. Awa alua tūlau tū, ai misi tūlanga ao Yesu. Ia esele mea ngai, anga e le soifua whalenga. Ele se foi teimi tātu te pepesea i a Yesu, malana wha o le tanga, ma le tele o mea. Ai ese ale le lainga la e savali e Yesu lunga no tawhanga. Ai makua ese ale mea la e luanga i lau savati. Mea ngai te o Kirisiano le tangata muli moni ai tūlanga ao Yesu, ma whaile whina ngalo Yesu. Ma ole e tusa ole whina ngalo Yesu. Ia, whaistatu talo. Vi o elo mātou tua. Te tele lau upu. Mātou whalongolongo le ne fiafi le tua. I funi mea tāua mani mea o ngai, mātou te au ina mai, ia, tā ofi ma whao ngai, mātou, whaamnia iau tangata. Mese lawa i lātou mana mātou mafuta le nei pō. Ia manuia i lātou i lau a fionga, whaoina le fiafi. Manuia i mātou uma i lau upu tama. Ia mese fo i au mātou o langa au auna, o langa whaale nganga, o lo mātou sa ili atua i atua e maise au whaamnianga whaale nganga. Ni ia o il ne fiafi, tau sia i mātou iau au alofa, mo e mātou sa vai aso manuia. Whaamnia iau tangata, ia vi ia lama o Yesu, mātou te talo atu ala i ate, oe lo mātou li o Yesu, ke riso, ma mātou whaola. Amen. Ia, o le lava ia tātou koko Samoa, pia e fia tāu mawhas koko Samoa, ma nongi, o tangata ia na watu lātou koko Momoa, no le ua luatu le whaalua isa, mauli mawina le manongi o koko le whaifi au. Ia, ai manau mia, vili malta numera, olua tasi, olua lima valu, tasi whaalima. Ia, whai voi tātou mwhaamunianga i nai tangata Samoa, o lo tau maina ia lātou oloa, tau mamawhai, ma tātou fia le whaongaina. Ia, whaamanuia fo i lātou. Ia, ai whaamanuia fo i tātou le māneia o le manongi o le kok Samoa. Lo mo fo i tātou tusi fisoswani, pe ona whai lo mo moatu lama le tātou taimi mo mua. Ia, tātou tusi fisoswani. Ia, lna. Ma wal tātou tusi, ia, ana o le tolsful tā lalo na tau, lea. Whaina whai ia, sauninga o whaipuiponga, o talanga o maa, o aswhanau, se fulu ma le tasi, sauninga o lo iei tutono o le tātou. Tusi lea, ia ma le tātou au tuspa ia, Auckland Pacific Bible College, ai fia susuina ma o ina lo, ia lo soifua whalenganga, ia le au tuspa ia, il tau sang fau, a mata il whai unga o le masino Januari, ia o na wala au mwelo le tānu mera na, ai mo lia fiafi whaafte tere lawa le malu le tunu, le tātou maafutanga, ia whaamanuia le tua, e le swafo Yesu lauto ona ne poni fonti fa soifoia mo le fiafi. God bless you all. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing
without you in me, Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Wana o e lo umana o Yesue wana o e lo umana o Yesue wana o e o lo ufa a moe moe Yesue wana o e lo umana o only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus,
Ola si fonga mante mo fia sunga di fa ngainga pasta poni fonuti ia ma se tasi fo inao vivi inga o le tua tawalunga tuaila na tautua ma le tato porklame o le tu ule upenga ile loloto ia ma le ingo le pesele na Only Jesus fai ona e mawelunga le tato YouTube channel ia ma le YouTube alunga le YouTube ia kai mi fo ie ke whaalongo kuai wa e langona le vai e le teime whaalongo tuai wa e kua e le fia ia lei fo isi fia tala noa ia te oe lei fo isi fia fsoswani ia te oe ia e whamaile ngore pese Only Jesus ia whapena ona fia ai lu loto ia ma le tawalungo le tato pulukalame le neipo tono loto man mafafau ia sa anga le leile tuai lau su enga malau sa ilinga le nei afiafi mana tua au le amataina pokalame ia sa au tue fa manatu ia te oela api malau peni taua uite fata malai nei vaenga ia wae alwa e ia le teimi e te tue mo mi ai ia le fsoswani ia ai mo la tou e tuli mata ia le tātou porkalame e mwhaina e tue whaalongolongo ma e tue mata ia le nei lava porkalame e lungo le YouTube channel Radio Samoa ia sifuli mai vetolu a mo po lungo le tātou Facebook page e te mau mai ia le tātou porkalame le na pe ona ia le nei vanga la fiafi ia ma le tātou pese le na Only Jesus mwhaina e whaafonga ma e whaalongolongo iai e lungo le YouTube channel ia so swani fo mo oe ia fa pe fo yo oe ia tele ana a faina sa valinga ile nei so i fuanga i fa fita uli ma le telo me vivesi e tato ia alole o milu tanto pesele na share likes ia ma love ia ma share tu se taso mo biel so swani ina ia fa pe na ona o atu ia ile manongi ole ia fo i maile tautua le sunga fa fengainga la sunga fua o le vaia so sau ia male toe fa wina o lana tautua pe ona masani ai ina wa tulai male tanto te mile watis fluiva minute ia ona ta lole o le tulas fulu na minute ia ona fa matafi fo ilo le tanto porklame fa isina malolonga wa fo fia mngawenga o le asoa taia Radio Samoa fatalo fatu tupi Collins malol se fu moria After fantasy mai ropeta pele masina so fu manuia ropeta ya lengata fu ilea ilanto umalava pe ma umali tanto porklame ile nei afia ko po eti ya se uso vai man malo yo pula pepe tanto porklame va filfili la so taiao tao le valu tu toi vai man malo manisu tamali o le tanto teru ilungo le tanto tu pe ona ya se tango mo ameli mikael le lo fatu mo oto samba loto so fu manuia dungo le YouTube channel lofa tele mo o le nei fu vanga na fiafi Tiga ole ola
suga po maua e le lumana I e tailo po fea e ua fai ka tati ka ole o langane ole fa'ama oni o se mea ua sili o na lele Talo fai ilo fiu e tau mawhai Olo le manatu natu ua mafua ai Le sua mali e o le lalo lagi ua e mawai E tele mawhai o na e to te a e se ai Aua e te atata mai Suga po maua e Le lumana I e tailo po fea e Ua fai ga tati ga ole o lagane Ole fa'ama oni o se mea ua sili o na lele Le wa tula male tatu te mile wati le nei fuwanga la fiafia male tautua le Radio Samoa sfulfa minute o na tā lo leo le itu la sfulu manatu ia o le taulunga ina o le tatu porkalame le nei vanga la fiafi paptei le fatasi mai ia mamoli atu o lo faanga tele mo le tatu atiru ia le nei fo ia fiafi manuia malo longo le nei po manuia fo i fea mga luenga le lauso le tatu atinu le aso atai au fira i tatu le aso lulu i le alofa maranga le leo le atua sau si funua seu seu ia manuia le nei po fa soi foi ia Radio Samoa